Nongere ngo ikaze rero kandi nkwifuriza ibihe byiza wo gukurikiranya Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Muri aka kanya ngira ngo umugabo muri kubona imbere yanyu abatamuzi ni bake cyane keretse umuntu utari uri mu Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi 2017. Uyu mugabo rero yitwa Sekikubo Fred Barafinda, akaba atuye rwose hari i Kanombe hafi n'ikibuga cy'indege. Ni umugabo rero wamamaye mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo yageragezaga gutanga kandidatire kugira ngo yiyamamarize kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ariko icyo gihe ntabwo byamuhiriye kubera yuko rwose ibyangombwa byasabwaga atarabyujuje icyo gihe. Rero uyu munsi ku itariki 29 z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 uyu mugabo akaba yagarutse mu ruhando rwa politike, aho yagarutse kugira ngo yongere ahatanire kwiyamamaza ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi akaba yatanze kandidatire ye mu kigo cy'igihugu gishinzwe rwose kijyanye n'amatora NEC. Hanyuma rero kuri uyu munsi rwose akaba yabashyikirije kandidatire ye, yabagejejeho ibyangombwa, akaba ategereje kureba niba rwose nawe bizakunda yuko noneho kandidatire yemerwa kugira ngo abashe kwiyamamariza nanone ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Rero tugiye kugenda tureba ingingo ku yindi, tureba inkuru zagiye zandikwa cyane ko rwose iyi nkuru ari inkuru ikomeye cyane iri gutambuka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Aba rero banditse gute? Ni ukuvuga ngo kuri uyu 29 Gicurasi nibwo Barafinda Sekikubo Fred w'imyaka 54 yongeye kujyana kuri komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye yo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Barafinda rero yageze kuri NEC aherekejwe n'umugore we, yakirwa na perezidante wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madamu Oda Gasinzigwa. Barafinda rero yatanze imikono asabwa 600 imusabira kuba kandida perezida mu matora ya perezida n'ay'abadepite ateganyijwe muri Nyakanga 2024. Nyuma rero yo kugerageza muri 2017 ntibimukunde kubera kubura ibyangombwa, Barafinda yongeye kugerageza amahirwe muri 2024. Ubwo rero yatangaga kandidatire muri 2017, Barafinda yavuze ko atagiye muri politike kubw'impanuka, ngo politike imuri mu rutirigongo rwe itogota. Ngo yatekereje kwiyamamaza rero kubw'imisemburo imurimo imugize. Icyo gihe yavuze ko imigabo n'imigambi ye ari ugukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda, gukuraho imisoro ku nzu z'Abanyarwanda, ngo buri wese akagira aho ataha. Urumva rero uyu mugabo rwose ni umuntu nyine iyo niyo migabo n'imigambi, bivuga ko afite imigabo n'imigambi irenga ibihumbi cyangwa se 200. Icyo gihe rero yavuze ko imigabo n'imigambi yari gukuraho imisoro ku butaka nk'uko twari tubibonye ku Banyarwanda, imisoro ku nzu, no kuri buri wese akagira aho ataha, yaba akinnye cyangwa akize, no guca umuco wo kugumirwa ngo watewe na leta zabayeho zititaye kuri icyo kintu. Ibyo ngo rero iyo ari kubigeraho mu gufata abana b'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa b'imyaka runaka, babahuriza hamwe bazashimane, ibyo ngo ibyo yabigeraho. Uyu rero ni Sekikubo Fred Barafinda ari muri NEC cyangwa se muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora. Ahangaha yari ari kumwe na perezidante w'inteko cyangwa se wa komisiyo Oda Gasinzigwa. Aha rero Barafinda yari ari kugenda atanga ibyangombwa bagendaga bamusaba, akagenda bitanga birimo rero n'imikono 600 y'abantu bamusinyiye. Bigaragara ko rwose Sekikubo Barafinda kuri iyi nshuro yagarutse ari mu mavuta, ubona afite fresheri, ubona ko rwose noneho ameze neza cyane, yiteguye ko kandidatire ye ishobora kuzakirwa nawe agahatana ku ruhando rwo kuba umuyobozi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Rero ngira ngo uyu ni umwanya rwose w'imboneka rimwe, ni umwanya ugibwaho n'umuntu umwe, ibindi byose rero reka tubashimire cyane kandi tubararikire inkuru zacu zigiye zitandukanye. Iyi ni Rwagakoco Live TV, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like ndetse usigaho igitekerezo cyawe. Amahoro Nyagasani atanga akomeze kwibanira nawe. Bye bye.